Serchhip cable network clear to te chibai ule CHANCHINTHAR lawngai thla anga chher to lucila chanhimi VENGLAI darli khan Serchhip District Table Tennis Association board site season opening tournament so District Table Tennis Hall nei ani Serchhip District Table Tennis Association board site season opening tournament so over inachang SDTT Hall Serchhip VENGLAI khel ani a tunkar inrin ni khian zo fel tura be se ani he tournament hi VENGLAI darli khan bial tu MLL du omatsuan khwalian ni in ahonga Puvanlal Shwaya Secretary Serchhip District Sport Committee chu khwalza ani tournament honna income hi PVL Chanchin Shashil Moya President in Akai Shwaya Pulal Klan Kima Secretary SDTTA le Mizoram Thangaralte Chief Referee tenhena changin report ngai thlak ani a Northeast Games ni zota ka Mizoram IOA silver medal hon tu Pulal Ruatpuia Serchhip chu choimoina nei ani bok Tunchum seasonal opening tournament a hian Serchhip District achangin table tennis khel thia mi za som pakhatelin category shang cadet boys and girls singles junior boys and girls single youth boys and girls single men's and women's single men's B single le veteran kumsom thum panga chunglam men's single ate in elna nei ani don ani Serchhip bypass road LAIHNA leivung pain TLANGPUI luya leivung tamtak anho thlaka wangin tuikum lui vanseng kaya leilet siam tu chung ko chen khatin harsan antok mek tunhaya ro sura wangkhan Serchhip bypass road laimeka TLANGPUI lui nara leivung pai chu nasataka hno thla in hei hian tuikum lui vanseng te kaya leivung tamtak anho thla a hemi ani awang hian helai hmuna huan loram nei chung ko chen khaten har satna antok meka chung ko chen khat leilet siam theilo po an om ani TLANGPUI lui hnar lama leivung pai tunhnuwa ro asurina hno thlak hi atam tham hle a leivung hian tuikum lui luang pa ngai hi dang chatin hei hian achak lama li asiam bok ne in tuikum kama leilet nei tu pakhat chuan a soi asoi zelna a TLANGPUI lui hnar lama leivung chhaniam tak an pai hian har satna athlen dona an shat awangin ro tuitlak ma dai to khan malak an lo tum to ti te ama ero chu an shat danin aram nei tu te hna poisa an pe kawanga leivung hi pai an ni awangin heti hunlai hian ma an latlang talauti asoi bok leivung pai na sataka luite aswa samta kawang hian an leilet pan na kongpo leivung hian an hnoa tin TLANGPUI lui kan na thirlei pakhat po alen chiat ba ka leilet tan tuilak na mumal a to lawa chung ko patni chuan kumin hian leilet an siam theidon lo ani wanseng kaya leilet nei tu te ba ka hian khobul hnaya huanram nei tu te tuilak na horticulture department in an siam sakte po ti chetelin anni po in har sat na hi an tok ani hetianga leivung pain har sat na siam ta kawang hian PNI Veng FMC tuikum project te chu Serchhip borsap hna anzwal kau to a kan thudon na ina soidanin amuna verify an tumte an soi in NHIDCL in NH54 an lai chat meka leivung an paidan adik tok lote in tlom ngai po le mimal anga mala po an oma Serchhip pa po Serchhip thalai po te chuan kong lai mek leivung pai chu ram leilung sataka ati sia don awangin dan ang taka hna an thoa ram leilungin ator na tinep turin malak na ankal pui meka Serchhip borsap ne na ziakin complain an thelu to nge ani hemi konga malatu langsar tak pakhat social activist pivanram chwangi ruat felanu po in tu nai khan principal chief conservation of forest ne na ziakin complain alo thelu to boka meni somthum sangni somni pani khan additional principal chief conservation of forest chuan DFO tinte hna NHIDCL na thoin Mizoram Forest Act 1955 le Forest Conservation Act 1980 bo siarna a omlo enfia a chuldan anga na tho chol tir turin sha tirna alo chwa to a pulal biak chama chong tho DFO Tenzol chuan Tenzol Forest Division huam chunga NHIDCL na tho omte chu Forest Clearance Stage 1 tal an nei ma chuan na tho chun som to lo turin main somthum pakhat sangni somni pani khan stay order an pek thu asoya Forest Conservation Act sangkhachakwa somria tina phut angin company na thok tur te hian forest clearance an nei nge yangaya forest clearance a hian chinhi stage 1 le 2 a oma Serchhip district a NHIDCL na thok te hian stage 1 in principle approval po nei lawin na an thok ani ati Wengkhan Mizoram Governor Hari Babu Kampampati chuan VAIRENGTE tlo in VAIRENGTE khuchunga central atanga CHANCHINTHAR dong tu te komin CRPF duty te atlo bok
Voin sun khan Mizoram Governor Hari Babu Kampampati chuan VAIRENGTE khuchunga Central Scheme hnuaia CHANPUI na dong chen khatte atloa heibaka hian ramri a CRPF duty post atlo bok ani Governor chuan twal chunga Central Scheme heng PMAY le PMUY dong tu te chu an se na ina kalsilin Central atanga CHANPUI na andona anlom le lom lau zotin CHANPUI na dong tu te chuan lomom anti thu an lau shila PMAY insak CHANPUI na dong tu akom na a PMAY dong tu pilal moi chuan CHANPUI na poisa first installment na cheng sing ruk an don thu soin insak zo thei ani lawa wangin le second installment dong mai tura an soya wangin midang hne na changa poisa an puk thu asoya second installment an don le mai si lawa wangin ba tam tak an nei pha thu asoi bok Governor chuan second installment chu an don tur thu in achang ani hebaka hian PMUY hnuaia athlona gas connection dong tu te po akom hal bok ani chunhulam khan CHANPUI na dong tu te akom zo hnuwa CIJW skula lunch nei chawin Serlui B Hydel project atlo chhodon nia shiat ani a zan in hian kolosi pa zan ariak le ang Voin khan Rajya Sabha MP K.VANLALVEN'N AIJAL Klapa National Commission for Protection of Child Rights le State Commission for Child Rights Trunk of Board Site State Level Consultation Workshop on Handling POCSO Cases ti chu ahong MP K.VANLALVEN chuan thu soin voin program ma khwalian tura som ani awangin lom thu asoya naupang digna hum halle naupang ven him hi namchang kang le masona piangin an ngai poimo a naupang te hi namro hluberan ni ti sia a naupang ani laya an san vo hum hal chu ramle nam anga kan ti tur poimo takani ati a nu le pa chung ten naupang zok en kol dan tura ti lo turte ti turte kan shiat apoimo emema an ma ni angle an phu ang en kol na kan pek chuan an puitlin thlengin hong chatak anei china an ni phung tur cherna konga naupan lai changa bultran angai te hi shetharila malam nun future pialama naupang ten dan angin hum himna andongem naupang chanwa hum halsak ani MT hi zona inzo fo tur le hemi konga zirtirna war zel turin thoktu te asom boka voina local ten changkai taka an program mangai turin du sakna ahlan ani MSC PCR member secretary Mizoram Thangichang te chuan kalkhom te chu lo lomin NCPCR division point opening remarks nein MSC PCR chairperson Dr. Sila Sangzwala hne na changin thu soitoi ngai thlakani Sensitization and Consultation Workshop hian forensic inputs in investigation of sexual offences, legal process and victim compensation under POSCO Act 2012 te zirhau ani a hengbaka hian MSC PCR member Pujemal Somzola chuan way forward action plan for state to soin technical session hi khar ani National Crimes Record Bureau bot site Crime in India 2020 a alandanin kumsang ni somni chungin POSCO Act asang ni som pani hnuaya Mizoram changin case azapanga register ani a Northeast State zinga asama case asang bera Meghalaya State in dotin Mizoram hi pathumna kanni ani Voinkhan Minister Pusi LALRINSANG'N YMA VENGLAI branch LUNGLEI KUMPUAN HAWNNA le ZIRLAI le infiam na lama ti chatit soimoy na hun HMANPUI YMA VENGLAI branch KUMPUAN HAWNNA le veng chunga ZIRLAI le sport lama ti chatit soimoy na sem na hun nizarna Cultural Heritage Center LUNGLEI ne chu bialtu MLA le Agriculture Minister ni bok Pusi LALRINSANG'N HMANPUI he hun pumal somdong lian na President YMA VENGLAI branch kaishwaya Pusi LALRINSANG chuan YMA KUMPUAN ramle nam hum hal thil tumte ti hlotling turin mimaltin kan poimo masa in ramle nam kan ngai tlan apoimo takzetani ati a ramle nam hum hal na kong chaber te zinga mi chu zirna lama masona ni te in zirna lama Mizoram chimlam kan tlatniam to hle a tunma chuan chimlam hi zirna le ram shwaina konga mashwai tu kan ni china chumi chu chomnung thar le turin chan ilatlangang u ati bok ZIRLAI le infiam mi ti chati chu longpui na chibai bukin tummu mal neya chungkwa khotlang le ramtana chortlak ni tum turin acha bok ani programa hian pulal ro tluanga President YMA sub headquarters po in thu soin puwanlal rimachong thu Assistant Secretary YMA VENGLAI branch chuan report le inhmel shatir na hun hangin puwanlal ro na chong thu Vice President YMA VENGLAI branch chuan lom tu soina hun ahmang bok ani
HSLC Examaticha Distinction Zirlai Palile, HSSLC Examaticha Distinction Zirlai Patum, Postgraduate Distinction na Pass Zirlai Panhite Baka, Veng Tsunga Mi Sport Lama Lotling Mi Patum, FC Zautan Kima Interdistrict Judo Championship Gold La, LANGPUI LUNGLEI District Powerlifting Championship Gold Medal Le, PLL Samliana, 44th National Arm Wrestling Championship Hyderabad Bronze Medal La Titsoy Moy Anni. DR.VANLALTANPUIA MYC Chairman Swan VAIRENGTE TUIDAM le KAWRTHAH KHUA in Sport and Youth Services Department malak na CHANCHINTHAR atlo. MIZORAM Youth Commission Chairman DR.VANLALTANPUIA MLA Swan VAIRENGTE TUIDAM le KAWRTHAH KHUA in Sport and Youth Services Department malak na sakmek laldenga football ground TUIDAM le Sports Academy KAWRTHAH atlo. DR.VANLALTANPUIA Swan TUIDAM le KAWRTHAH Sport Minister Purabad Romoy Royte malak na titsu fakom ati thusoyin. Abig takin hetiang sport infrastructure cha Mizoram munhiam low-lying area ada ani hian Mizo chalai infiam mi tetan masona na satak apengei don ani atia Mizo infiam mi te himun sang high altitude ta infiam chin kani awangin pai kholuma in elna ati andu angin anti chathelo fauchina heng munhiama training facility kan nei te hian infiam mi te na satakin apui ngei don ani atibog Mizoram Youth Commission Chairman ani angin chalai te ma khwangaya nasataka na thok tu Mizoram muntina infiam na manruat sangkang tak min chop chwa saktu Sport and Youth Services Department le atsang to Minister te anfak takset ani atia heng project lo pian theina turata na remti saktu Chief Minister Puzoram thanga Planning and Program Implementation Department sangtu ni bokne na chalai te ayo in lom thu asoi bok ani Vengkhan Mizoram Sarkar HNAWH Department Shang Transport Traffic Police SIRD and PR le Mizoram Taxi Drivers Association Chang Kobwat Sai Orientation Training for Taxi Drivers Operators NEIH su KT.BEICHO Commissioner and Secretary Transport Department Swan HMANPUI Kwalian KT.BEICHO Swan Taxi Driver titana poimo tak training bot sai ani chu lom ati thu soin abot sai tu te chunga lom thu asoya Driver te hi ramle namrong bol tu le dar thalang inni a mipui rong bol tu inni a in poimo mani ati a chuwangin rui thei thila kan filim apoimo a traffic rule te kanzum apoimo ani ati khwalian chuan mishing kanpunga lirthei apung zela ramchang kangjok ten harsatna anto awangin public transport an hmangna sa a keini po hian tun ang zela kan kal chuan public transport hi nasazoka kan hman alangai dona chung hunatan chuan taxi driver te po hi kanin buat sai angai ani atia driver te chunga hian in mipur passenger ten be sei aneya chu an be sei chu an tum mun ram thamwang tak le him takathlen ania chu in mo phurna ani ti in shat ringa in ti hlotlin angai ani Transport Commissioner and Secretary chuan atibok khwalian chuan an thel phura an fim khur angai thu soin dan phallo le drugs le zu te an phurlo na an fim khur tura cha in rui lo hi kan chalai te nun ti chetu ani awangin driver te po rui lo laka filim turin atsa ani training ngai poimo a hetizat in ron kal hi in chunga lom thu kan soi ani atibok he training honna income hi puroding lian achong thu MPS Senior SP Traffic chuan ka shwayen in lom na thu asoya pural than moi President Mizoram Taxi Association hena chongin thu soi ngai thak ani a Pukhwang Thansang Associate Professor SIRD and PR chuan lom thu soin honna hun hi akhar ani Vengkhan Professor F.L. Moya Aizol South 3 Bial 2 chuan a bial chung Aibok Higher Secondary School tlo in HSSLC anti chadlom puina ahlana thu soin zirlaiten social media mandan sintok shiat angai thu asoi Voinju ni kwani ngani khan Aizol South 3 Bial 2 MLA Professor F.L. Moya chuan a bial chung Aibok Higher Secondary School tlo in kumsang ni somni panhi HSSLC result chuaka an security chatawangin lompui na thuziak le cheng singkhat ahlan Bial2 MLA Professor Moite chuan kumsang ni somni panhi HSSLC result chuaka Aibok Higher Secondary School atanga 82.93% in an pass chei hi lom katilhe a result chanei tura zirtir tu te inpek na hi ahlu in an fakom tak zet ani ati Professor Moite hian zirlai te fuina thu soin zirna hi mishing te min cher puitling tu ani awangin chanhem ngai le zwala zir turin kan be sei cheua kan tlang dung le zoram te min chatu ni turin voina zirmek te hi kangen du cheu ani tunai khovela mizo chalai ten internet an boy puina sa a
hun tam tak social media le thil danga an khorala chu chuan zirna konga na satakin apot hniama henglaka hian tuna zirlai te hi in film khur achul tak zeta in zirna atana chulte ani lo chuan internet le social media mandan tok in thiam achul hle ani atibok he huna hian aibok higher secondary school principal LALRIN moye pachuaw po in thu soin bial2 MLA Professor F Lalnun moyan kumsang ni somni panhi HSSLC a result thatak an nei awanga lompui na thuziak le summa pe chu lom om ati thu asoya kan bial2 MLA hian aibok higher secondary school hi min ngai sakin kantan ain hong emema kan mamote minti sakchin hi kan lom tak zeta bialtana athozel na tura du sakna sang ber kan hlan ani atibok aibok higher secondary school hi kumsang ni som panhi khan din ani a tuna hian zirlai somli pakhat an ommeka he hun hi aibok VC school managing board member tele MNF unit 210 an HMANPUI ani khati song kha chanchinthar kan ti chwa theite chu ani e